Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga gareba, ia engka rimun rina pasara rakyatna turikale. Pasara ga ripatetong atas pemerintahna Bupati Maros. Pasara ripatetong pada tanggal 25 April 2022. Pasara engkai ri Maros, pasara ri bangun ianaritu sara surona Bapak Bupati Pasara engkai ri Kecamatan Turikale, pasara ianaritu Pak Baluna tradisional magi sistem manajemennya modern nih, tanian nih tradisional. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.